أحمد جناديان. أنواع أقبلي ونسين أحمد جناديان لذا غاوي قاذي شدن غاونا غاكين أصلي صغير لوديو فيزيوال السينما ديون ناموس تلفزيون ضم صدرون السينما أقبلي توسنن ذا شحال يسوغا يخدم قبيليث ذا شحال يسقوسن يقلان قلنا كي أصلي صغير غا أنواع ونشيرا اسمي دي سعدي دي بربر تلفزيون دي تزوار نساود زوج آلاف وتسعين كيف ذا كان لما زوج 2017 15 يسقوسن تذويل تنس تسجيل تمو يسمى ثموثي وكن داني ساعة تسجيل النظام دي تيلي صغيرين بربا تيفيزيو وريجا وغاديون وقوذم وريجا وغاديون وسنتال إبويثنا دي قاد صراحة يل قريب يلا ملاس دويلين إنس دا 15 يسقوسن كن داني يخدم كرا يسقوسن داني تيلي صغيرين وين نظام يشبن بر تي في تي كيو 5 ميديا ارثاغرا احمد جناد ديال ثنتوغا دي سبيطار تيزي وزو يظن مليح حواج اذا من كني فغون الين الجروب نسنا كني قارن عطا قايث ايوا كنا نفهم اوغان فان شاكين سولاس يليس حفصه جنادين تنوين غدنا. Zoulad Rachid, merci pour l'initiative que vous êtes en train de prendre. Pour donner un petit peu plus de détails, les personnes bénévoles peuvent aller au centre de transfusion Tizi Ouzou uniquement. Le groupe Sangensen n'est pas important parce que c'est une banque de sang. Nous connaissons le sang que les gens ont ramené et nous connaissons, on prend le sang du groupe Papa qui est B+. Donc, le centre a exigé un maximum de 8 personnes par jour. Donc, on s'organise à ce que ça soit le cas, à ce que 8 personnes seulement viennent. S'il y a des gens qui vous contactent, je vous donnerai un numéro de téléphone sur la par message, comme ça vous allez pouvoir le poster. Ils peuvent nous appeler, numéronner, et comme ça on va leur donner plus d'indications. Les personnes qui veulent se porter volontaire pour le don de sang doivent être saines, c'est-à-dire elles n'ont pas une maladie chronique ou des antibiotiques. Il ne faut pas que ce soit des personnes âgées de plus de 50 ans et aussi des femmes enceintes. Donc ça, c'est un détail très important parce qu'il y avait des personnes qui se sont déplacées gentiment, mais malheureusement, elles n'ont pas pu faire le don parce que soit elles étaient sous traitement, voilà, donc elles n'étaient pas recevables. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et merci encore pour ce que vous êtes en train de faire. Au revoir.